Okey, suara pendengar Radio Mego. Jino tak dengar cai yang judul Ji Filosofi Jungki dari tau? Level dari Lisa Ulfa. Ya, terima kasih kepada Lisa Ulfa yang telah bersedia untuk mengarang sebuah cai yang Jino akan baca. Ya, ban kan? Semoga Anda terhibur, nyamban kan? Nyamban raju. Salam alaikum. Ampun dikedah. Salam si patah. Dile ulun beri siga menjama kemangan ayah bandum sahabah warifen seni bandum sahabah warifen seni awalul kalam ucap bismillah taharap berkah bapa Rabbi si pucuk karang katrang lemada semoga Allah bemerestui semoga Allah bemerestui nang goyang makmum tabu kisah serama Mekah julukan gebri jite ulua bangsa yang gagah adat meruah tanah Sri Kandi adat meruah tanah Sri Kandi jumpa selanga rincung metua tarian cudah saman sedati hikayat Aceh ngan hadis majah indah tu kebah benata turi indah tu kebah benata turi liket ni banyak loncu basura sabah pekakah gepenan jengki warisan nangro nyang karapuna rata daerah tan so peduli rata daerah tan so peduli pam ke pum aleh ji peta lusung han bica badan menari yang dua balusung tepung gepapa menyayang gagah peayun gaki menyayang gagah
Gu ayon gaki Pam ke pum Pam pum subica Alergi peta At iat sujengki Selain alat Yang memfaedah Di sinan lemah Nilai rohani Di sinan lemah Nilai rohani Pakiban mefom lon susun jelah Yang toh ke hikmah lon cipeturi Melatih sabar Mebek gegabah Petun amarah Nyan filosofi Betun amarah Nyan filosofi Makna kedua Syahra metua Terjalin kisah Lagai ke Nabi Umat lam kompak Tapa asi arah Hana mepisah Kayangan fakih Hana mepisah Kayangan fakih Hana membeda tetangga sebelah Pilah mepilah tan mesti kali Tulung menolong tanggung musibah Tamsisi darah Basidra ummi Tamsisi darah Basidra ummi Lam jejur gampang Rukun silempah Sabantung susah Nyambut berjadi Gemedua pakat Oh nama salah Gemusyawarah Minta solusi Gemusyawarah Minta solusi Letat kagadah Relangan patah Lain pekakah Yang cok posisi Si jengki Aceh Kedeh gekubah Dalam sejarah Budaya Lawi Dalam sejarah Budaya Lawi Menan si tegadah Relah dum marwah Anengan ayah Saling membenci Kumun ngan apa Muka tan ramah Kayangan susah Hudip ka nafsi Kayangan susah Hudip ka nafsi Segala puja Puah ke Allah Kedeh terserah Niba ilahi Semoga Aceh Begadah marwah Serta pekakah
adat Islami serta pekakah adat Islami kasih memada habasi patah mepanyang salah meah benebri kadang nak kurang atung kurang pah maklum hai ayah barulun uji maklum hai ayah barulun uji. Okey. Okey, segala peserta Radio Mego. Jadi kajian Enoile yang ban terima kasih dari Lisa Ulfa yang telah mengirimkan cai. Bagi rakan-rakan yang nak cai menyana mahajat dayukun, silakan kirim ke Radio Mego kepada Tengku Amirullah Naliduker. Yan ban kiraju